مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثم أما بعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة تحية مسلم لأخي المسلم في الدنيا وتحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe en yetti Allah o mandantedema o jippini oɗo qur'anul karim e dow jiyaɗo makko muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi qur'ana on laatano wonande tage fungu woni winde fungu kono jertinaɓe kono waajoɓe artiraɓe e laawol pewugol en yetti Allah o mandantedema ko kanko wodani laamuji kammu e leydi on allahuma andantedema o jogitaki ɓiɗɗo on allahuma andantedema o ala kafiɗiɗo hay e goto ko laamu makko kanko allah won noon o tagi kala hunde o eɓɓi ɗum ɗon hattide eɓɓugol ɓawoɗen en juuli e dow annabajo meɗen on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓe andantedema allahu tabaraka wa ta'ala neliɓe e tagore nden tawi ko ɓe ari koyo ɓe seeditoyo ñalande dargal e dow meɗen ɓawo ɗum kañum kadi ɓe weltina en mo golli ko moƴƴi no wodani mo aljanna ɓawo ɗum kañum kadi ɓe jertina en woni ɓe hulɓina en wondanedema mo golli ko boni no wodani mo yiite ɓawo ɗon kañum kadi
hiɓe nodda e laawol Allahu tabaraka wa ta'ala no Allah o yiɗiri wela faade e laawol ngol andantede ma ko jalbugol ko hentingol. hare no musidɓe julɓe, ɓaawo ɗon kañum kadi mi hiwlori on hiwraango julɓe ɓen ko aduna, hiwraango julɓe ɓen ko laakara. ɗe gandi Allahu jalla wala inni yimɓe ɓen ko laakara wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin, bi maana malaikaɓe ɓen naatiray e yimɓe aljanna e kala dambugal ɓe naata ɓe enne ɓe salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar, bi maana yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon onon yimɓe aljanna, sabu ko muññi ɗon awanon battene moƴƴuɗe labaɗe wodani ɓeɗo yimɓe natuɓe aljanna. Allahu inni salamun qawlan min rabbir rahim, bi maana ko hiwrango iwrugo e dow Allahu tabaraka wa ta'ala. mi hiwrori o ngon hiwrango woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon musidɓe julɓe. hare ɓawo ɗon kañum kadi hande en arti e jonde men immorde oɗo nokku men waɗaɗo barki woni Jama TV e émission meɗen wi'eteɗo gandal e faamu. hare noon hande hiɗen mari invité ɓe andanteɗe ma ko tedduɓe, invité ɓe andanteɗe ma ko wonɓe gollidude oɗo Qur'anul Karim. ñanden feƴƴa wirnanaki en ko feƴƴi kon, bi maana ko sukaɓe adduno ɗen ɓayno ɗen andi diina kan ko worɓe ɓen wo e rewɓe ɓen wo tumbodirta sika diina yaara yeeso. idan ko ɗum waɗi hande tawɗen koyen addu hoɓɓe hara ko sonnaɓe. kono ɓawo ɗon en jonnayɓe goto maɓɓe hiwro musidɓe ɓen. ɓawo ɗon hettiten kañum kadi yewten seeɗa ko yowiti e oɗo Qur'anul Karim wono warruno ɗen noon yontere hande. ɓawo ɗon kañum kadi jonnen ɓe janganen Qur'anul Karim. hare en jonnay oɗo o hikkorɗo ko jungo ñama o hiwro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ismi Khadijatu binti Ibrahim Sey. nan jangude noon kam école Kadara markaz Mirasul Anbiya fi Tiwawon Peulh. machallah. hare ɓawo ɗon kañum kadi hiɗen jonnitude ɓeɗo hajjaɓe kadi ɓe hiwro ɓawo ɗon kañum kadi hettandumo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumi Khadija Diallo bintu Muhammad Samba. Naam. hare machallah hoɓɓe meɗen ɓen woni ɓeɗo ɓe andanteɗe ma no hunjade ɗiɗo daraji Qur'anul Karim, ɓe andanteɗe ma bimbe kikiɗe heɓe dawde e oɗo Qur'anul Karim. Qur'an mo andanteɗe ma ko mawnuɗo, kono ɓawo ɗon ko adiyen jonnude goɗɗe maɓɓe janganen Qur'an on. en yewta seeɗa ko yowdiri e oɗo Qur'an meɗen. hiɗen andi Allahu jalla wala no humpita en e ayeje hewɗe fi mawnugol oɗo Qur'anul Karim. sen yewti ɗum ɗon ɓawo ɗon, si en gayni so tawi Allahu on no julni balɗe ɗe no okki en waktu seeɗa, en waway yewtude ko yowdiri e neydiji wondude oɗo Qur'anul Karim musidɓe julɓe. hare noon ko yen andi tun Allahu tabaraka wa taala no humpita en e mawnugol oɗo Qur'anul Karim e suratul jinni. se ndaari ɗiɗo jinnaji sanga nde ɗi heɗitino oɗo Qur'anul Karim, ko honɗum ɗiɗo jinnaji innuno musidɓe julɓe. Allahu tabaraka wa taala humpiti en wonde nede ma qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al jinn. Allah ini kan yo Muhammad humpituɓe wolanaɓe wonde nede ma wahinɗinama e am min Muhammad dental e jinnaji ɗin ɗi andantede ma hari ɗi heɗitade oɗo Qur'anul Karim nafaru min al jinn. ɓe ɗiɗo jinnaji heɗitike nde ɗo yewtere faqalu inna sami'na
qur'anan ajaba jinnaji ɗi inni subhanallah awo men nani hande jangete ɗum ko hawni emba ɗum ɗo no mawni ta tawi noon ko ɗum woni ko joɗɗinen ɗo tawi nde ñande annabajo on alayhi salatu wassalam hiɓe e laawol yahugol woni nde ñande hiɓe e laawol wiyeteɗo ukaz taw hiɓe yahude nokku wiyeteɗo taif ɓe ari ɗon e ayde ko andantede mo tandarma leɗɗe tandarmaji no ɗuuɗi ɗon waktu geeƴe hewtiɓe ɗon annabaji on ɓe inni sahabaɓe yoɓe saffino ɓe juula siɓɓe sahabaɓe ɓen ɓey ɓe saffinique ɓe fuɗɗike juulude nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam no janga qur'anu karim no janga qur'anu karim ɗum hino weli ɗum hino yurmi ɗum hino feƴƴa e ɓerɗe musidɓe julɓe ko ɗon kisan ɗiɗo jinnaji ɗi tawi woɓɓe e maɓɓe woni goɗɗigo e jinnaji ɗin no wowlude tun jinnaji ɗin qaalu ansitu deƴƴe ko waɗi inna sami'na qur'anan ajaba min nani alqur'anare hawnide jangen ɗen ayeje allahu tabaraka wa taala humpiten e gollal ɗiɗo jinnaji woni honɗum fa yaqulu allahu tabaraka wa taala inni wondanedema wa is sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an allahu inni ayo muhammad anditi sanga nde andantedema mi fewtini e ma dental e jinnaji go ɗiɗo tawi falamma hadaruhu qalu ansitu tuma nde ɓe ari ɓe tawi hiɗa jangude ɓay naatiɓe ɗini deƴƴe hokk ansitu falamma qudiya nelaɗon allah inni tuma nde nelaɗon gayni jangude wallaw ila qawmihi munzirin kisan jinnaji ɗin hucciti faade ko jinnaji ɗimmuji majji on hiɗi waajo ko honɗum ɗi wonno waajade qalu ya qawmana jinnaji ni ɓanti konngol inni mon yo yimɓe amen inna sami'na kitaban minen ndi men nani deftere unzila min ba'di musa deftere nde andantede mo nde jippina ɓaawo annabi musa kono nden deftere ɗon ko musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim nde ɗo deftere dey kone gonginde tawrata e injil eɗen defte atiɗe zabur nde ɗo qur'anere ne gongini ɗum ɗon nde qirriti ko wonnon kañum kadi nde qur'anare ko men nani ɗo hande no jange yahdi ila alhaqi nde ɗo nde fewnay e gonga wa ila tariqin mustaqimin e faade e laawol ñiiɓugol musidɓe julɓe allahu inni jinnaji inni ya qawmana ko onon yo yimɓe amen ajibu da'iya allah noote nootaango woni noote noddaango allahu tabaraka wa ta'ala wa aminu bihi gonɗinon allahu tabaraka wa ta'ala yaghfir lakum min dhunubikum allahu jalla wa ala si on gonɗinimo o yafanta on bakkatuji moɗon ɗin wa yujirkum min adhabin alim allah on danda on e lette mawɗe ɗen e yi kisan jinnaji ɗin koɗi heɗi qur'an on ɓay naatiɗi e ɓernde ko honɗum ɗi o jinnaji woni waɗude ko artugol waajo ɗi inni honɗum rente nonde woman la yujib da'iya allah kala non on mo nootaki noddago allahu tabaraka wa taala kalla o noddi kon fa laysa bi mu'jizin fil ardi o wonaali ko o laawotoɗo allah on ko leydi o wonaali kañum kadi himo ronkina allahu tabaraka wa taala ko ɓuri hulɓinade kon wa laysa lahu min dunihi awliya o alanamo kanko saliɗo notagol ngal ɗo peewal alanamo ganin allahu tabaraka wa taala ballo kono wallitamo e muɗum ɓe inni no honɗum min duni awliya allah inni ulaika fi dalali mubin harede ɓen ɗon hiɓe e majjere ɓangude yo musidɓe julɓe ɗiɗo jinnaji ɗi ari e dow annabajo on sallllahu alayhi wa sallam
ɗi heewi e dow nelaɗo on ha Allah o inni kaadu yakununa alayhi libada. ɗi jinnaji hakke manko ɗi ɗuuɗi. arndu wono heɗo Qur'an okkami heɗo ɗum no ɗuuɗa tun. arndu wo hino hoore nduya ɗi jinnaji ɗuuɗi ha Allah o inni kaadu yakununa alayhi libada. ɗi jinnaji eɓɓi seeɗa ni ɗi jinnaji uno e dow annabajo e sahabaɓe. subhanallah. nelaɗo on si jangi arrahman ha si ɓe hewti e aya fa bi ayi alai rabbikuma tukadhiban. si nelaɗo jangi o aya jinnaji ɗin fof fotteta konngol gotol ɗina rabbana la bi shay'in bi ni'matika nukadhibu falakal hamdu. wono addiri noon ibnu kathir ko tafsir mabɓe suratu rahman. jinnaji ɗin inna jomi amen ala hay e hunde ɗen andi ko firti fa bi ayi alai rabbikuma tukadhiban. koye honɗum e nemaji joomi moɗon onon jinna e yimɓe woni ko fennoton. ɗiɗo jinnaji inna rabbana la bi shay'in bi ni'matika nukadhibu falakal hamdu. an yo Allah on na hay e hunde e nemaji maɗa komin fennata. an yo Allah on ka an wodani yettore. musidɓe o yi nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓay ɓe hooti ɓe inni cortawol no jippeɗo on arrahman. annabajo on uufi ɓe jangi arrahman ha ngol suuri. musidɓe nden ñande ɓaygol suuri malaika ɓen fof deƴƴi hokko ha ngol gasi. annabajo on inni onon ko jinnaji ɗi ɓuri moƴƴude ko jaabi e suratu rahman. kanji ɗi laatino nde mi hewti aya o minni fa bi ayi alai rabbikuma tukadhiban. koye honɗum e nemaji joomi mon onon jinna e yimɓe fennoton. qalu jinnaji ɗin inna rabbana la bi shay'in bi ni'matika nukadhibu falakal hamdu. joomirawo on ala hay e hunde e nemaji maɗa komin fennata ko an wodani yettore. idan no musidɓe julɓe ɗum ɗo ko mawnugol Qur'an on tunni. kono ɓawo ɗon en artay tokkitoɗen ɓawo ɗon e continue yewtere nden seeɗa kono en ko adi ɗum ɗon en jonnayi hasa sey o janngana en Qur'anul karim. ɓawo ɗon kañum kadi arten seeɗa heɗoɗen hannde kayen kadi nowru holtay ɓayɗen mari hoɓɓe ɓe andentede makko ɓen ɓuri moƴƴude ko dow leydi woni honjiɓe oɗo Qur'anul karim. nam haray jangen en Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. ما شاء الله hey musidɓe julɓe an ko ha honto hunjira qur'anul karim, ko ha honto musidɗo wawuɗa jangude qur'anul karim. Andu nokkuma on ko aljanna, ko aya mo sakkitiɗa jangude on ko ɗo woni place ma o musidɗo. Andu aljanna on nelaɗon ko ɓe maaki ko wi'enoyteɗen ko iqra wartaqi kama kunta turattil fi duniya, bimana jangu ƴawa ko aljanna wono jangirenoɗa non ko aljanna. fa inna manzilataka inda akhira ayatin taqra'uha, bimana place ma on ko aljanna ko aya sakkitiɗo mo janguɗa on ko ɗon woni place ma. ha hiɗa faala aljanna on musidɗo aron ko heɓude ko waɗi a wawali hunjade qur'anul karim. mi tindinama laawol gotol, an e ɓey juuɓe ndaren e yiɗundo hande ko sonnaɓe woni ko woni en e jangande o qur'anul karim. siɗa faala an e ɓe wonoyon e place goto ɗandi ko honno warrata. mi tindinama hunde wotere wallah maɗi to. Allahu tabaraka wa taala no humpita en e ayeje. si tawi hiɗa faala an a wawali hunjade qur'anul karim, an a wawali jangude, ko honno watta ko ya ƴettu ɓiɗɗo ma on ettoɗa ha on ɗon hunjo qur'anul karim, heɗo ko Allahu tabaraka wa taala humpitata ma. ayi o ɓiɗɗo ma mo wonɗa e yoɓande lewru, mo wonɗa e tampude fiyo jangu, mo wonɗa e muññade nafoore ko suudu, jiwo on ko wallatama kon uppugol, layɓugol, defugol, yawgol marché, ɗiɗo piiji fof ɗa muññadi ɗi. ɓaawo ɗon kañum kadi accuɗa o e liberté yo jangu. ñande feƴƴin ɗon Allahu tabaraka wa taala ƴetti o tonoyimo ko aljannaji towuɗi. haynoɗa ɓiɗɗo ma on dow a sonotako, yi'a ɓiɗɗo ma on dow ɓaawo ɗon Allah won noddama ko dargal, hippama kufune kanŋe mo andantede mo goɗɗo hippaka ɗum sabuɗa mari ɓiɗɗo hunjiɗo qur'anul karim. ɗandi ko ɓuri welde tawa ɗum ɗon fof ko si o ɓiɗɗo ma yeehi jangi qur'an fof no heɗomo mo janga mo ƴawa ha o no yikal janna ɓurɗo towde woni firdawsil a'la. o hewtoyi ton mo be faale hewtude ko hewti ton. Allah on innama an kadi immo, an nene on, an baba on wonnoɗe yoɓande o ɓiɗɗo ma yo jangu o qur'anul karim, an kadi immo tawtayamo dow. heɗi qur'an anda ko ɗum Allah o inni. Allah o inni walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasabat rahina. subhanallah. Allah inni walladhina amanu
no ɓe andantede maɓe gonɗini allahu tabaraka wa ta'ala. wattaba'athum dhurriyatuhum, jokkitiɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen jokkitiriɓe bi imanin e gonɗinal. allahu jalla wa ala inni alhaqna bihim, min tawtidiranayɓe, min ƴettay babiraɓe ɓen ga, min ƴetta neniraɓe leyga. alhaqna bihim, min tawtidina ɓe nokku gotum. allah inni wama alatnahum min amalihim min shay'in, min wonali meɗen ɗutinaɓe e golle maɓɓe ɗen hay e hunde. ɗa andi ko hombo woni perduɗo musidɗo, comme allah o inni tun qul inna alkhasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim ko yawma alqiyama. ɗa andi ko hombo woni perduɗo, wona on joginoɗo jawdi allah on hettitindi, wona on marnoɗo cellal allah on hettiti, wona on marnoɗo allah on hettiti, wi'ete perdi. ɗa andi komo woni perduɗo ko o yawɗo laakara tawi golle makko ɗe moƴƴali, ko on woni perduɗo. musidɓe awa ettoɗen fayɓe men ɓen naademɓe ko qur'anu karim, ndaare ko jiwoyi woni e janganden qur'anu karim. ɓe heɓali hay duuɓi 15 ko darde nden towi no janganen qur'anu karim ko weli. en arta e joni e muɗum kono jonden taw oɗo kadi hajje khadisa janganen qur'an seeɗa. hare khadisa mam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما شاء الله ما شاء الله. musidɓe julɓe qur'anul karim no weli wallah ndaare ko curbaɓe woni en e jangande ko honɗum habbiɗa yaha jangoya musidɗo, ko honɗum habbiɗa ya jangu an yo bandirawo, ko honɗum habbiɗa an yo nenirawo, an yo babirawo. hunde lawaki tawo humpitama ɗo hunde nandantedema hawnaki hara andano maɗa anduno tawa yiggitu. Allahu tabaraka wa ta'ala newnuno e zamanu annabajo on alayhi salatu wassalam sonnajo goto yo silmu o gondina o naata ko nder dina. ɓe oɗo o naati ko nder dina temo mari duuɓi 60 ans. oɗo yummirawo ɓay o desidi ɗo yo mayde siko sago makko kanko kadi ko ma o honjo qur'anul karim. oɗo ko ndu waɗi musidɗo wallahi ko yummira on feƴƴinta tawi yo honjike qur'anul karim. ene hiɗa mari duuɓi 30, hiɗa mari duuɓi 40, hiɗa mari duuɓi 50, ɗen mari duuɓi 60. woɓɓe tawa ala ɗum ɗo, woɓɓe tawa nogay ala. musidɗo lawaki tawo ɗon andi ko hombo laawi ko ommo neralon sallallahu alayhi wa sallam maaki inna allaha la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir, bimana allahu tabaraka wa ta'ala himo jaɓana tububuye jiyaɗo makko on fondanedema oɗo ala e hirande mayde. ko hewtuɗo ko hiranta mayde wo hande kadi ko ɗo wiyete laawike ko heɓani wo laawike. an musidɗo laawake taw ko toroɗa ko ya ɓeydu wakkilare tun. sa ɓeydi wakkilare ama wallahi a hewtoyay ko ɓuri towde ɗo musidɗo. ɓawo ɗon kañum kadi nelaɗon alayhi salatu wassalam maki hadith mannantedema ko usman woni ko fillimo rawahu al-Bukhari. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. ko ɓuri moƴƴude e moɗon e tagore nden fof ko dow leydi ko janguɗo qur'anul karim. ɓawo ɗon o faami o gollitiri, ɓawo ɗon kañum kadi o janni ndeɗo qur'anare. ene e a yiɗa tawtude e ɓe andantedema ko kamɓe ɓuri moƴƴude e dow leydi ndi. ɗon andi ñanden e wiwno ko honjiɗo qur'an tun yahata ko leydi tawa an ko renuɗa kon ko leydi ndi o woni e tippuɗe, tawa o ko gabitanji malaikaɓe ɓen o woni e tippuɗe. annabajo alayhi salatu wassalam ɓe makane ɓe humpite kadi annabajo on wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bimana nelaɗon wolata e mbeleɗe maɓɓe bal ko ɓe wolto ko wahyu mo allahu tabaraka wa taala jonni ɓe. ɓawo ɗon kadi en jonni tawi hasa sey o artira en e welo oɗo qur'anul karim. inchallah haysen hawjali en ande kadi koye pay koye ɓe curbaɓe ko honto ɓe woni e jangude. ɓawoɗo inchallah en anday fi wata en jogo pay koye meɗen koye ko suuɗi haray en jannali ɓe qur'an on haray faltatafaddali. nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله ما شاء الله مسبة جلبة قرآن الكريم نويلي والله ناري كو ممنن اندو وني سورة الرحمن سورة الرحمن دن عندي كونغول دو جنة جدين ونو احداد ها ممني دي برنده بإن ربنا لا بشيء بنعمتك نكذب فلك الحمد مسبة جلبة قرآن كويلو ويلو سين إني إن وولي في قرآن الكريم مسبة إن وولي هانون أتشن كون إن وولتها غينين في قرآن إن وولي دوكاري حديث قوتو ماندن تيدما في ين أندو كون دون وني نفوري nabugol be bibbe men ko dara ko honde woni nafoore yen hebu bibbe hunjibe qur'anul karim nela don alayhi salatu wassalam be maake hadith monden tede mako abu hurairah radhiyallahu anhu woni ko fillimo hadith on ko rawahul muslim be maaki idha mata al insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin bima'ana si bani adama on fe'ini golle makko den fo dartika ha heddo piiji tati illa min thalatha be maki illa min sadaqatin jariya imma mo marno sadaqa ilaynodo ko woyndu o asuno ko lawol o fertino ko gollal mojjal ngal ko julirde o marno o acciga dun don tawajeymo lakara bawo nde o maayi ma dum aw ilmu yuntafa'u bihi kono wiwden siko sadaqa ilowo nyandego woynunu no udda nyandego lawol ngol no udda nyandego ledde den hide maya yora dum do fo ma dum tammun dum accendon aw ilmu yuntafa bihi en artemo woni tammo on aw waladin salihin yad'u lahu ma dum Allah no okkorimo biddo moƴƴo
torotoɗo allahu tabaraka wa ta'ala ɓiɗɗo ma moƴƴo on ko tori wo hewtete ko kabru ma ayyo musidɗo. ɓawo ɗon kañum kadi arten mo diwɗen on kono o ɓiɗɗo ma tawo moƴƴo on torotoɗo on are ñalande go tawa o feƴƴini kawna gonga hande kadi ngal dambugal tawaynoɗo makko kabru hande kadi ngal dambugol ɗo undike woni hiddo hon ɗum heldo aw ilmun yuntafa'u bihi ma ɗum gandal mo accuno hingal nafitorede imma o ƴettuno o janni woɓɓe o janni o waɗa ndare enen ɗo fof goɗɗo meɗen hendaki ko roni e annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ka ɓay noon en ronali annabajo on wona conci wona paɗe wona booli wona hay e hunde nelaɗo maki nahnu anbiya la nuwarras bi dinalin wala dirhamin menen min ronitake jawdi hay e hunde innama nurasu bil ilmi menen ko min ronirte ko gandal ɓe inni noon ɓe maki faman akhadahu faqad akhadha bi hadhin wafirin kala mo Allah on okkori heɓi gandal hare o tonike amma wallahi hare o heɓi entere idan noon annabajo on maki wo wondanedema aw ilmu yuntafa'u bihi tawa ko gandal nafitorengal ko ɗum o heddori joni ndaren annabajo on koye maɓɓe qur'an jippi ɓe janni sahaba ɓe janni tabi'ine tabi'inen janni tabi'i ɓe jannidiri ha o qur'anul karim ari hande hewti en musidɓe julɓe o qur'an hiɗen janga mo bimbi ikikiɗe hande noon ndaare ko hombo e men woni hunjaki hadisaji dongal Abu Hurayra Abdullah ibn Umar ummuna Aisha e sifa ɓe fillotoɓe hadis ta tawi ɗon ɓen ɗon fof Allah won ƴettitino ɓe kono honɗum ko nafoore gandal ngal ɓe jogitinogal ko ɗum woni ko hewti en ɗo awano sa janni oɗo a janni oɗa sa walike maayi fondanedema ɓe jannuɗa ɓe janni oye janni batte ɓen ɗon no heddi ya wawa famude hay joni hiɗa mari dambugal ha lendin tagge kono ara tawma ko kabru ma ha lendin tagge en andi ko gandal tum wayi noon ko gandal wi'ete si towi caƴata si caƴi yanata si yani ñolata si ñoli mulata si muli maloyay ko gandal tum wayi ɗum ɗo musidɓe julɓe idan noon en huccite kañum kadi hajja khadisa ɓe artana e meɗen kañum kadi jangan en qur'anul karim ɓawa ɗon ɗen jonude ɓe inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون
فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون ما شاء الله ما شاء الله musidɓe siko sago meɗen e heɗoto tum ɓeɗo no rewdidira qur'an on tum mais haray lan andi woɓɓe moɗon humpama ko honto ɓe woni e jangude dara maɓɓe on ko honto woni ko hombo woni ɓe jannude ko honno e honno ɓayɗan tan ƴini pay ko ma kon accata kundon e fijudaro kon hunjaki qur'an jiwo ma on accatamo ɗon o hunjaki qur'an joni noon en landotomo joni ko honto dara on woni o humpitama haray ettoɗa hittina pay ko ma kon hunjo qur'an kisam musidɗo ko waɗi lawaki taw Hafsa Aissa joni lan humpa andude dara mon on ko honto hikkori. dara men on no Tiwawon Peul ko markaz mirasul anbiya o innete faalaɗo yahuɗo ɗon be non ko yaɓango otoji ɗin ha ka marché Naam. ha ka marché Tiwawon Peul nodda e ɗiɗo numéro 77 659 89 650 89 28. Répétez-moi. 77 650 89 28. D'accord. Ko non no watta ha hewtoya ka dara amen. Inchallah. Haray musidɓe ko enen woni ko heɗodi yewtere nden bimana dara maɓɓe on no Tiwawon Peul idan awa en faami ñanden kadi ɓe arɓe ko toon ɓe iwri haɗa no musidɓe julɓe wonɓe ɓen taw ko Facebook ɗen tori nde ɓe partageata émission on wonɓe ɓe daaride ko YouTube ɗen tori nde ɓe partageata émission on haray ɗen wawi udditude antenne on yero wo kala faalaɗo noddude ko imma ko landal e diina on togi mari walla ko ɓeytugol ko tawateɗema e nafitoray haray en jonnire joni en afise ɗon joni fi kala noddowo inchallahu tabaraka wa taala no wawi noddude haray kono ko ati en artuɗon en yii ɓeɗo ɓe maki haray dara maɓɓe no Tiwawon Peul kala mo faalaɗo yawde ɗon yo noddu e numéro 77 650 89 28 idan musidɓe julɓe Qur'anul Karim no mari neediji kono ko adi en natan e ɗin neediji ɗi wiɗe nane en yewta seeɗa ko ɗin woni Allahu tabaraka wa ta'ala no hompite en e konngol annabajo on kono en inne kala faalaɗo noddude hare no newnana yo noddu e 78 116 82 38 kala faalaɗo noddude hare no wawi noddude e oɗo numéro musidɓe julɓe anden tunde ɗo qur'anare jangowo nde wondowo nde ko ma jikkinoro neydino e ɗiɗo nejiidi wonɗi e arde ɗo musidɓe julɓe haray ɓe innayi wonde neɗama neydi arnuru ndun ko adinde on togi mema Qur'anul Karim ko ɗum woni e adabu tilawatil Qur'an ɓe maki aɗanun ɗum alwudu'u ko nde jiyaɗo on salligoto ko adinde
memata oɗo qur'anul karim ko waɗen andi ari hadis mandantedemo ko Tabarani woni ko fillimo Cheikh Albani fellinimo ɓe maki o wondanedema annabajo on alayhi salatu wassalam maki la yamassa alqur'ana illa tahirun bimana wata fijir memugol qur'an on si hara wona ko oɗo neɗɗo laaɓuɗo de gandi Allah inne to la yamassuhu illa almutahharun bimana memata qur'an on si wona ɓeɗo laaɓuɓe musidɓe julɓe idan en andintina hay joni kala faalaɓe noddude no wawi noddude 78 116 82 38 kala fa noddude no wawi noddude ɗon inchallahu jalla wala haray dambugal hikkengal ɗongal needi wondude e oɗo qur'anul karim woni assiwaku ko nde oɗo jeyaɗo o gosoto o laɓɓina ñiiƴe makko ɗen woni ari e hadith mandantede mo rawahu al-Bukhari yumma min Aisha radiyallahu anha ɓe filli o wondanede mo ɓe ƴetti annabajo on sallallahu alayhi wa sallama ko ɓe maki ɗon assiwaku matharatun lil fammi mardatun lirrahman koko wiyetede laɓɓingol on togi ƴetta imma ko leggal walla ko pat on togi waɗa oɗo sunna o goso ɗum ɗo dey weltinayi Allahu tabaraka wa ta'ala kañum kadi laɓɓinay wunduko ko gollal hongal waɗata tawa weltinayi Allahu tabaraka wa ta'ala laɓɓinay wunduko makon wata iw e ɗum ɗon haray noon ko adi on togi janggu Qur'an no ɗaɓɓira nde o laɓɓinta ñiiƴe makko kon e wunduko kon ha hara bargol ala e muɗum ɓawa ɗon kadi needi nayaɓum ɗum woni artartil bima'ana ko rewrendigol qur'anul karim on ɓe gandi en yewta ɗum ɗo ñanden won Allah inniri noon warattil qur'ana tartila rewnidire qur'an on hattide rewndigol 78 116 82 38 nam wa alaikum salam wa rahmatullah Sasi Muhammad nam ɗon e jam eyi alhamdulillah ko homɓe ko Muhammad Iban depuis Dakar haray naati hoy golon nam welta noon kadi baɗɗe golleji ɗo no golle e ko wonno artil haɓɓide jamaɗo kadi e Sinakan e gomen kadi on ɗi mata composede kadi ɓe muɗ vraiment remete weltino mbeɗe weltani men bandiraɓe men wonɓe ɗon kadi ɓe jangi on yallah ɓurtuɓe sellinande ko ɗiɗi amin jaaji amin ko fanda ko fere Allah ko rado Allah kana ganduɗa hoore maga no fewna heɓu ko konko ɓen wiɗo wara minande ɗum ɓe wawira heɓude on ndefere ɗon ɗum ɗon kamɓe kadi ɓe wawa yewde tawde on jarama ɗon vraiment machallah golle mukkude labamandani gollemaade ko kadara labande weltani yomiɗe kiɓe ɗo tumane wo tumandede andude to min sifa on alhamdulillah aran ɗo ɓe weltana onon kadi on weltanama boyi ko noddi men nani yalla meyde walli amin are on weltanama onon kadi on duwanama parlantama yiyapere min hacci min hata min naati Allah waɗi wala tawi ɗon hamdi rek eyi ara yo weltanama yalla ɓeydi walli taɗare ko duk pour wettara goɗɗo andi noon ara menen kadi mbiɗen gacci ta gelleɗe programme ɗiɗi gara yalla ɓeyde waɗade inchallah tamray ko lorata amin on partage fof nani inchallah aray kam nama ɗon kamɓe e bandiraɓe men ɗiɗo min tarani kamɓe nen e welna haqqille ɗen filina ko moƴƴi kay ɓuri ni d' accord aray mi weltanama inchallah onon kadi on weltanama boyi aray kadi no yaafo no tawa yaafo e dérangement ko en dangare hanno mi makoji ɗi simen so diɓa kono waɗi kono yanani mi gara na e hunde ko minen udditi antenne o nani na ella on jarama aray suudrame heeɗi on jarama awa inchallah aray Allah okke mirude jam amin assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah haɗa ɗen hiwro ɗon wonɓe ɓen Sandaga fof wonɓe darde ɓen joɗodiɗe e ɓeɗo musidɓe meɗen haɗa kamɓe kadi ɓe weltanama boyi ko noddi e émission on haɗa noon musidɓe julɓe télé on ko télé meɗen woni hiɗen faala nde o yarata yeeso ko wawɗama wallirde wo ko fontugol juuɗe toro Allah on haɗa meɗen ɗaɓɓirima ya toro télé on yaara yeeso kaɗo diine meɗen ka yaara yeeso ko waɗi Allah o inni
yuriduna liyutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun. ɓe faalete yo kaɗo diina allahu jalla wa ala yo ɗano kono ka wawata ɗanade haysi heferaɓen ɓe salike ɗum ɗon. idan no musidɓe en continue hey joni e neydi nde andanteɗe ma hiɗen wowde nin kono kadi en yahu ɗon hiɗen hiwro. Nam allo nam nam haray potitoto écran on seeɗa. nam assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. eyyi alhamdulillah ɗon e jaam naala e moɗon. aw albarka mum boyi onon kadi ko homɓe e ko honto wonɗon men e noddirde. ko homɓe e ko honto wonɗon men e noddirde. ko kadi siyampo wonoɓe tawide ɗo. machallah fendo ko taw wonɗon men e daarirde. ko gane wonane daarirde modi machallah no wetti mo beeli ko foti Allah nawru yeeso. amin amin amin. mi wetti ko moƴƴa meɗen duɗi nani. awa inchallah haray albarka mum. nawru yeeso koykema Allah o. amin 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 on weltanama. awa machallah. min hiwrino. awa on golli on jarama boyi on weltanama on duwanama. idan noon haray musidɓe julɓe ɗen hiwroɓe Tivaouane Peulh ɓen fof woni oustad ɓe fayɓe maɗum oustad maɓɓe sonnajo on woni ya seeda maɓɓe hajja Mariam ko won noon kañum kadi e hajja Mariama Korka timbi Madina kanka ɗen hiwroɓe ɗon hajja Khadisa. ɗum ɗo fof ko welo welo mandantedema hiɓe jooɗi toon hiɓe suivre émission o en direct. ɗum ɗo ko dinani musidɓe haray noon ko ɗum woni welo welo Qur'anu Karim noddugol hollira welo welo ma on hino weli kono musidɓe ko adi kadi en huccitande e jonde nden hay joni en ruttitayi oɗo o janganen Qur'anu Karim ɓawno ƴettuɗe ɓeɗo. allo nam 18 116 nam haray on ɗoytay écran on si on noddi écran on sino huɓɓi on ɗoytay mo aron heɗaki ɗon heɗito ɗon ko téléphone moɗon. nam haray woton heɗo ko téléphone. haray musidɓe julɓe si on tigi noddi woto heɗo ko écran makko o waye koko portable mo noddiri ko on ɗon o heɗoto ko waɗi sina ɗum haala kal lutodiray o ronken famodirde inchallah. kadi yo woɓɓe natude nodda kañum kadi e 78 116 82 38 ɓawa ɗon en jonnay oɗo Aissatou Sey o janganen Qur'an tawa seeɗa ɓawa ɗon arten kañum kadi. nam waaleykum salam wa rahmatullah. ko homɓe jantum alhamdulillah. ko homɓe konto won ɗon. ko wonɓe atuon belgal nam ara ɓe weltori émission mo machallah ɓe weltori kadi juuɓe jangguɓe ɗon ɓe. aw albarka mum boyi on jarama on duwanama. ara ɓe ɓeyda ɓe courage ɓe wakkiɗo moƴƴa. awa inchallah. émission mo kadi Allah nawruma yeeso nawra kelwa yeeso inchallah. amin amin e duwaji ɗin amin mon onon kadi on jarama boyi on weltanama. ara siko ɗum ɗo no moƴƴi ha ka ɓeyda en ka islam inchallah. Allah ɓeydi nawra yeeso. amin amin inchallah. ɓeydana en kadi sonnaɓe boyi jangguɓe e jiwɓe wonɓe wona ɓeɗo sabu ɓeɗo wonay tan sonnaɓe janggo kamɓe kadi ɗaɓɓaɓe islam sonnaɓe misaliyaɓe pellet wallah. Allah on fewnuɓe wona waɗaɓe makko baɗo. amin 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 albarka mum boyi onon kadi on weltanama. no barakallahu fikum. amin wa fikum barakallah. eywa nam haray mahin noon ko Qur'an o weltanama on fof ɓe Tivaouane Peulh ɓen e ko jooɗo toon kadi min andi onon kadi ɗo darde men. nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ما شاء الله صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله mi lando ma kadi seeɗa woni ko daara ko wonɗon e janngude ɗon ko rewɓe e worɓe janngata ɗon ka ko worɓe to woni janngude e daara ko rewɓe e worɓe jangata ɗon ko rewɓe e worɓe eyi ko wonɗon e janngude ko daara ko Alquran tun ka iɗon jogiti ton programme comme école ni min jogiti ton programme ji bus min jangay alqur'ana on hadis ji ɗin comme programme ko école ji ɗin jogiti ɗin min jogiti ɗin noon kadi machallah ok tawi mi faami haray fof ɗo haray ino ton ka tawi on tigi naati ko daara ton nam allo nam allo nam haray musidɓe julɓe si on noddi woton accir pay koy e téléphone ji ɗin aywa nam si tawi na ɗum ɓe kalnane e golle ɗe nani inchallah haɗa no felnaka haray ko émotion courant o nangi pay koy ha si ɓe faala noddude kadi kamɓe kadi idon noon musidɓe julɓe haɗa hiɗen ko warattilil qur'ana tartila nam allo nam haɗa musidɓe julɓe ɓawa ɗon kañum kadi waktu on woni ko hewti en haɗa noon yerɓe wawali noddude ɓen ha oɗo saayi haɗa ɗen yaafini inchallah ha e yontere hande en andi ko en andin tuntu musidɓe ɓen émission on ko chaque vendredi woni ko heɓata 19h30 kono ko addi en fermude e jonnay hajja Khadija jangana en laawol ɓawoɗen hettiten ɗon ferme jonde ɗen inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما شاء الله حسبك جميل ما شاء الله. harayno musidɓe julɓe ko waktu o woni ko faaɗiri en joni ha ɓurti sina ɗum kannum en continue ɗo hano haray wonɓe ɓen e noddude meɗen yaafini moƴƴa noon inchallah en yontere hande so tawi Allah on ko ɗum o yiiɗo wela kala wo ko tawi feewi e émission on no iwre Allahu tabaraka wa taala kala ko tawi farjere heɓike muɗum wonani andi amen timmuɗo ko Allah woni ko heerani fal ilmu inda Allah aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه